Ghana adishimama ewiem abai wo akyerabea no esuo no anopa no sia abo yama adihye ni munyina ache ama mo akwa abadeba amansan agyatumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM ebutu ama konkono kana mu a na eye apuama ntamu achim aboabo mame akuya afrakoma batampa studios ena yesi enkonya ene anopai ensam ne dia doso pa ena ensam trafo adaroma watena kwadwo apokesebo edem etintim degu enkrata so a yeso yesi enkonya adimu chemu nyina ede eba besomo kai na hyene so fama me se ene eye eda edwoada eye June bosom ne toso poli enum afimpino ene eye aduono miensa ensoso emuo kakangakra ye pem so eko yen anim na ene anopa bosuo Ahenkan Kasiebo imo ensam awodo a edi ahim na edi akotre no ebi ene se ankane eye abanmla nim ni abede kire edi atodwa ekirem se galamse ko no ayekun bia ayekun ankro ne ko den papa Sanso na safu from one so wura bi oya MPP ni aka che delegate for ne said oya popular gidi wa manyoko ni mo no mo mfa ne mba na se ye mfa ne mba dia yate ye betwa asuo na yakọ eye obi eman so semno ekase wo kirem se ukopiemu ewo eye Israel wo mo ene Egypt for won ma hye so a atutuo bi akoso ama enipa bi afam ahyere wonam enkwade na kofa we ba ya anopai obetimu ensoso enchirimu Ghana de shemamba ene anapai diachi ewo Facebook YouTube search Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters atwa kese uduru hono mo a na wode wadwen kyeregu hono ya bekenkan ede amount Facebook nsuni YouTube ya double live ewo hodomo Ahenkan fo wote yenkan ene anapai eyeme Efia am profo mene original adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa ende wanimu kan afe Ghana de shemamba ma yensha ensem no asese Ghana mampani abedi akire eye His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia wode nsem bi atudwa ya wafrafra hemfo ya watichini atoye tichini bencheye atoye ni anafo efrefre obi aso obi anhwe se asomdwe betumi abobo kete ma nioma akoyie papapa ewo krom ha sei na ni nyina nkamfu no eyaboko ntokwa ye ekoso ena Ghana mampani abedi akire eka ho asem cheche so no se ofri krom ho asase no ofri so eno nti akwaba se ntokwa ne pinche bi koso a enya de se empuntuo ebekoso ewo mpatam wo se ampanso yede ani ahu se empatam wo se ne ya na hyedan koyie empuntuo hyedan koso yeza ntokwanti na eni esansem wo nyina da wode tudwa na nya ahemfo ene ahemanum atwa hyiemu ewo bogatanga wom kodi dwumaso bi ewo hodom na gya pa Ghana mampani abedi akirejira simpie ni apaso de sansem wetudwa na woto ne nsem so no woba mane achem se boko ntokwa no edi hoye ena aba enkofo bebre prepra ene abamboku awudro ne mpanifo awudro ehwe ma ntokwa na bafom na bebre no a ena ato na nanmo wonse do ba force enu ntu wo kasese ye hwiri ni pankwa enam ntokwa keka ene na chese yankasa no yehu enim ye yepe ewo kromanti wo sepa seboko ahemfo ene mpanifo bi eka ewo mu ho wo mo hwo na boko ntokwa ne yan soavo na yanyimfiri wonte ne takura sane be ya asumdwi asafata no ebetumi awie mu de Ghana mampani abedi eche His Excellency ya Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia cheche ni nsem wose ye kase prempren His Excellency na nado danko akufo do chimampiesie ene aban no ede nioma bi agu akwamu a wo mo hwe se boko ntokwa no ebetumi afluent wose waka ede akire House of Chiefs National House of Chiefs ena afi otumfo se tutu asantema wura se wo munyina nka ho bi na wo mo hwe se boko ntokwa no wo betumi asiesie na aboa masundwe ede aba woto ne nsam so biema no wo chem se wo ma betu mpon akwa nanimu a na puntudwuma abuso wurawura
ejina asumdue so enti ekura basabasayo ene asumdue ni wono ya na empuntro san entankoso wose na nadadan kwakufu adogusu ejina ne mudie so obehwe na enioma koyie na fe empuntro ye na ya pre no yebetimi ade yani ko twere wisi ahune santamo ehunu ewa man ne mia hodro sane ebeya emfa adwene mbone nkwankwhye nkofo tim kaso yede yehumpuntu djumanti adwen bia yebadwen na ade hoyo aba enu to so na nadadan kwakufu adosu gura egusu a ehwehwe akeka nioma bomuo pese empuntuo no obia behunu bie wasese empuntuo nkoso a nkofo adwene adwembone papa enu nti aban no ebone ho modern bone ho so obehwe mampuntuo busu chapo no ene natimamufo nso titiw ni ahemfo wamuso yo amonioma yesane beya asase humanso bi nkofa hoyoma akunwa bi humanso nkwankofa pinche emma ebusuan sansam wanyina Daniel United States Ambassador ya wo krom ha Ghana ha His Excellency Virginia Palmer ena fesuafo wono ena hwa hensam na esumkwa hodro so onimonya for Steven Asamoah Boateng wakawa mu kobie eye office ahodro bi ewo Upper East edema Upper East Regional House of Chiefs so omuntra mu fanya adwuma obogatanga wobubi anu wie ye na sa afutuo wei ekoso. My heart breaks about what is happening in Boko. And so I hope that the initiatives that government has initiated through the House of Chiefs and the Otumfuo that is ongoing will help us bring lasting peace to the Boko area and therefore help us develop our part of the country, because conflict leads to poverty. For us, on the part of government, we understand that to prevent conflict and to enhance peace, we have to make sure that development in Ghana is inclusive. Everybody must feel a part of the development that we see in the country. When people are excluded, they are more susceptible to extremist ideology. The government's major bane as far as security is concerned has been chieftaincy related. Nipa wutini nkai aya Ghana mampani abedi His Excellency Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia. Yetwa anopa nonsia Ahenkan Kasiebo no so ne yakoyanim ewo eye ensanfofro enso emu a ade se aban yi mekire MPP aban na nadodan kwa akufado akora wono eduomanim kan Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia na no sisi yi wobona chi dompa wabra yede oman no ehya wonom saso mohwe no mtoto ne masede be ya Ghana betimi enso afa na ntuma pa efra afimpi no ani du enso emu no ena ofiri ase se wo ko ne wasai eye galamse so sa sede be yo betimi so etu ase sanse eye amramu aduma no eye ade a ese Ghana yensa ase awodo na ne obo ade ne mapa wode ahye mu ene eso ntia no nti wonom fi ase se wonom be ko okon yi ene yakon wonom akwa be se enfiansia ene fanie na so so eye ade se okwa yensa ase awodo no so a amanfo gusu achese eye amramu aduma no omo eye afi so bi mu gusu omo ese yensu a ne nyina no eye ha kese da oman enso eso na honuma na abana be kasa ho kakra wose o miguso meko ekone de meko me gisu nkunim no okeka ne saa na no ana msubi ama aye ankane eye aban mra nimu ni panyini abede chire mechire former deputy attorney general eye Owura Joseph Pemka ede atodwa chirem ese oka chira aban ni prenye prefa Africa ni bia hye ni trim se galamse ko ye ko no wase oka chira pa se ko ne yeduru ba bia wase galamse ko no yenduru ba bia we ya ni ne yeduruduri na yetena sisi enunu ye hone ya srede a etoje ye ne akasa wase galamse ko no eye ko bia eden papa eden krampo chense ye ko ede atia kita hye drum die kankan ne proye ewo mayimo esansan gofo bebre wo mayima wo munya adwuma enso enye wase sabre ya yabobo afe na ba bedu ni timfini amafo ani abre pesika ne ebro nyen ye bai wo musu betimi dia wase o manum ani ade
entu omu safo munya adwuma nya na ede na ombeye ombekọ mia ya kutu awoto a galamsey ekoso na omu konom ko yesusu dia na omu ba o ene boga na aba no prema nsem nko a ti wo kire mu se galamsey ko ne de yakun bi a ne ko no eye den pa na so wo kire mu se ebraso so obibia ye na afam de ne konkode ne yesase ebetimi enso atu ase wo se enam nei mofra totofe wa onema beba sika ebesi o mani se tamunti suku kura wonem enkobi osore no pape no asase epe kwa bofa so benya sika wo ka kanania no onya bi pe no aka so ye wasase bi da ho mam ko dwudwa ni hwe ebia no manya kakra de afrim na mesoma gwagoton de abebo me prema asem etu ojese ni nyina ye nioma bia e wo se abari free ase so de ne bedi akire wo se ade ba ko so a wo hu ni se eka hu bia ma galamse rugu so ekoso ni se fiti wa abra ban free ase so betu sisa besi ne anoma bampo wonche no ntwena so anoma bampo wonche no ntwena so ntiwei ebeye de pa na chese ebetimi so aya de suade e de ama bi no monto se nyina kan bi ana galamse ko no egusu a ekoso. The fight against corruption is less difficult compared to the fight against galamsey, and that we are nowhere near winning the battle against galamsey. In fact, I will say that we have just started the battle. Go to the rural areas. At this time of the year, the majority of the young men are not at home. They're all down looking for gold. Even education in some of the areas being affected greatly because the young ones are no longer prepared to go to school. They want to cut corners and do galamsey and make money. You have a mass movement of the young ones from the rural areas to the galamsey communities, and I have not, the best of my knowledge and belief, heard of any arrest of those people. They all come back home to acquire assets and put up houses. The fight against galamsey, we haven't scratched it. Ghana adeshmama ene a uti yei wono ana ankane no ye abai ma anim ni panyini abedichire former deputy attorney general Odura Joseph Pemka ana adeshmama wote nene no Jankwa yenim ewana panonsia Ahenkan Kasiebo 6Am na kaneno owura baako na wo hwe monitoring so ewo forestry commission eyo owura Charles Owusu ode ensem bi atudwa ya wo kate ewo se NPP amanyoko no wo momani eda hanom papa kawe ehwe se tu aheni asi ahemfo no wo mbekwa akoyi pani papa obetumi edi party no anymore wachire ni nsem no se mprempre ya kasei enipa babrudu ena wonom ani yam so ehwe se won betu franka edi ama NPP amanyoko no ene Dr. Alhaji Mahmudu Bamia wojinam still standing alankwajo chira Martin still standing Canada kompre kwa Japan wojinam star bia bi enkwafo ne dia doso papa nanu ada kresi ni pa beye du eno makwafa amform so cheto mani abrese krodom epe franka atu ediama NPP amanyoko no wase franka ne de obetu o na ekire asem enu nti waka akire atu aheni asi ahemfo a wonom ewa amanyoko nim so momo mani na pa sa abo owo se de Yesu Kristo kan ye no amonso nya vigilance pa nya vigilante pe nia wodono no Ghana fo bebo ne Galaway what one Samson wo kirem se asem we ebia sia empe bebre no party fo no omo obi omodono dio oda makoma so wo mo ne baba nanso na ya reject no na Ghana fo se yempe no Ghana fo se sabre we party asumasi yehiani to wankwa chichichi no ha eba ne sa pe ebe ha dwere wase emprembre se NPP fo pe president no mo mpe franketu fo kekede a eni omunyo omadwin ye papa na enioma hodro a wo mo digu akwambo no enya nioma papa watch any nsem no say His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo 2008 abra party fo no koyi no wo mu yi no kama so betu franka no wo ba ya pegana fo se da bi papa ye mpe no asa agura wo mu tutia no boom sanso ena 2012 so the same thing repeat yeah history sanso ya abakwasam sanso etwa so biem Nana Dankwa Akufo-Addo MPP atu aheni asi ahemfo so mo ya da no feeling no angaza etu amusa de ne bai Ghana fo sa wo mo mpe no 2012 so wo ma nto ama no kura ma papa ni fechire ne ho a
tabiri asam ni ko Supreme Court susu Supreme no to baby sa papa wasam na de ba no pink sheet ni hwan no enhyada njina bia asante mu nkomani mu nto aso next time na maba papa ebra ya pe mampani adi na MB before ya dan na so na Ghana for sa sabre no wo mu hia no enu timprempre se ani PP for person mo koso atena so na breaking the 8 ni ko na ni mu dia agina so na eba mu a ewie mu dia anya wa mu nhwe fasa de we nya example nya susu dua ma sese adwen kura wonum pese wonum efa sese eni bi ewa amanyakodi mu etese dankofo no pa eno na ye asa eye popular name pa ye dankofo no na susu ma nhwe yie na wa mu kaso asumesi ya penasem asumesi de waji ni wo party ni enti ya de ne ba Ghana fo be hwe nanimu pa hwe natiko areject na twetia no enu ti John Dramani Mahama so yenim ne dada enu ti so mo pobi ede na ba be gensi no omo pobi de ne ba be predia enyo mo mpani pa ni mu oduro te sa alankwajo kire maten o se papa mpo no se wo hwe nanim kura no ananim ofari ananim oduru enipa buo no Nyankopon na ahye da bo ne sa wontumi hwe nanim kekansa mo nkire no enti papa nani mo drupa ya obeye mampani anka ebebua wo se kurom ha ya tete nkofo bi hu nsam we yakodi we yakodi sika we yakodi sika we ayese medi sika medi die yenti bi wo papa we di hu da enu nti no e wo se ye hwe yie pa e wo nipa ya fa no aba betra so se corruption mo ne ho na wo no obeye so afa obehwe fidi djuma so pri adjuma edi maburu no e wo se Ghana fo hwe so na wo mo to abade ma no mu njai we na eba we na adru ne so we na eba we ne enimu no yenimu no a Ghana fo enimu no the party betima yobi nanso omane nyine ntum kazofia in 2007 2008 already dan kwakufado odinkugo like I said na party for penanado bana Ghana for peno party for sign repeating biem in 2012 osan koye osan dinkugo nkugo odi yekra na san to aso court osan kodi nkugo court biem e kan ho like I said na party for peno nanso na omane ye ready say ye pewura dan kwakufado at that time party there ubetimi akwakohia ama the most popular person in the party ye beto abama no nanso be ba bontina Ghana for enyi no eden entumti ye woniema bebre aye di gina so to aba a wuyi free ma enye yi de kan nipa no su ba bia wo free na brabo a wabo ne soma owom account and then oba ni nim dia and so ka ho bi enti say design people for president no one per flag bearer there the ora alan kojo chairman said he will see Joe amagana for see dono papa you peje onim se hwe nanim se kura na afare no it is difficult to talk about him sa wo kan bibia fa no ho ya kan sa aka o man hu asem aka amanyofo hu asem but menti say one single scandal bia beto abontia ye ka hu asem ora don kojo chairman edi yunda menti bi da Nipa wutini kaikani na wa your head of monitoring ewa forestry commission Owura Charles Owusu na abisiafo anopai ma yemfa asida enso emfa emma eye rich drop natural mineral water anopai enoa ene ensure wo bia ebubo da meka kire wo se eye na hia na eye enso ma wapom den sa anopa bia wo sori a anya hwe kura no betimi anum suo cap ba mabaako obo a apomde hwemu no ekire se no boa ma 77 mpraduasa etimi yiw yam tima oja na no pana yiw yam kama ano sana afi watimi afi asia lodu fufuro de agum na etimi aboa mo apomde enso etimi akọ eye enkan ena mame musa se anopai no eye ensuo ben na wo bobo yei ensuo ben pa na wo bobo ne na anopai eye ese enya rich drop natural mineral water dia na wahwene ye sanse eno be ensu a wo bone betimi san so de how e de abrew ensu krotin a ye de afa mfidiem na yayi e how bia betimi de abrew ni padua so e de afrimo rich drop natural mineral water na chiri kwa anya yira kwa kura na mom asamde wom ni se we de ba bibia wo bia organa fa na ba bia wo de ane so beto ne nkra onya to ne nkra pe wono a wo hyen a odi gine dwumadie tituru pa ye ne wa chimma mu ya anase apoe mantam yanom no wo de beto ba bibia nso so a ubuto bia na watimi enso anya bi abobo rich drop natural mineral water me pacho ensuo yi na chiri kwan no ewo eye achem aboabo eye Peace Town
achema boabu pistan ho na ensuo yi akiri kwan no enso so ewo na wobetimi afrem panyufo na ja ne duduo mu no wo so watimi agye wode kama ubopine yana so ewo no mkura de na obade a o F sabetie ne bo nso so de da fom pa na amanfo sole se yatutu nso bi yatutu nso unti bi da rich drop natural mineral water no onye sa otum ayedai ontum kura enti eno ye 0241 66 4 kafra ma mfa ndiem 0241 66 6508 0241 66 6508 ana 0555 250872 me fani biem di amawo 0555 250872 na chese eno ye rich drop natural mineral water no pay bubobi ahohwo ne banso a fama wonam akwaba na de ma makwaba o asem de bia wo bia no enya de som de be kame o be yi ni nyina de aguo sanso amamusu papa ama wonam so abobbo na nyakopon ya adom na eja yetinkwam no de cheye nia eye eda memende di anim ya eno eye 10th June 2023 ampaya ebedwa simunim de siye ananu ukuada no enu abiem na esa ba besie no na we no Ahenkan 3.3 FM dwumayefo no nyina ne achitafo nyina yadofo ne atamfo nyina yetiefo ye nyina ye bom ne yasanso aditwi ne trada akwakopiemu ewo the Blues Pub eho biem ne yesa koyi na we soso no eye agudiem akonfo no wonom edi anim kan na omode ye akọ na we any game no we any match no ba ko ne de na ye frefra yi bi fichire de bi do mboboye afunufo de no mboboye no we ene chese eye champion no yakopon ya adoma Manchester City a wonom efri England womo en Inter Milan da wonom so efri Italy na ede jantam so na esafu no Italy for no mo ba pa o ai ba ko ne gifro mu nsem enti wo mani be bere party Man City ene eye Inter Milan na wo de jantam so yakopon ya adoma eda eye memenda di anim ya na wo so mo bono eye Istanbul ho na game no ekoso na yeso yatna the Blues Pub and restaurant near so am why enjoy game no kama be feeling to say the ote agoprama no so ama game no air course we ye UEFA Champions League no and I just say air course grand finale no oh ampaye bidwa na me pa cho se de ye mam no saa we say oba aduane bia wo pe bia didibi ba kunie emunie mutuo nie apempensa nyina obenya bia di se aduane hu bia che ne nyina konkonte ne nyina no ayade se ye beton bi enso ewo pizza ne de ese chim ye de bibia ne nyina pi so ewo adokodoko de mu ode de mu odwono de mu omre de mu ode ne nyina no me pa cho benya bi abobonya kopon ya doma memenda hia ye ne enso ewo the Blues Pub mba cho no game no hia se eye anwumre no so pepepepe anwumre no so enti ewo so ba ntem sanse analysis ne de keka kan uni nyina kokoso bese no siampa mu no to ba no tima ba enjoy ni nyina bi na timi enso aboa wie pa afi adesimama ma ana ode amanfo timpo asem kakra beba ode beba ana menkomra ho ma memfa wutufa na memfa wo enko ye ne akase ya bibi man baako ano ensoso eye Egypt man no ensoso emu na wonom omone eye Israel fo na ebohye na wonom ahye so wonom no na aba betodwa ekire mu se etututuo bi akokoso ewo wonom a enye seme ne ekase enam so ama eye asrafo a wonom efri Israel man mu no maako bese miensa wonom atwa nananam enso ewo ye ensie do na wo said the kofa we ede ba ye enyina ne se na Egypt for asrafo no wonum esusu se da bi nipa bonefo bi abebo ede awura wonum so eman no emu na womu edi nubone hu edwa enu nti wom yo madwe se wom de begu wonum so na eja wonum apro che wonum na amamra na wom de makogina no na enu na chese eye se nipa bonefo yi omu edu omu tenta omu de kopiem enso eye Israel for wonum ene Egypt for ahye so wonum na wonum om koduru ye no na chese akwakodane etututo wetuma no we na wetuma no we enti na so krama Israel fo so asrafo hu se ade na eba yi
enti wo so ye omadwe so be sori na wo so akon atia de ekoso no na ene so wo so de wo agi mu a koda ne atututu a no ekoso ewo Egypt for asrafo ene Israel for asrafo na afi nipa bonefo nso so a Israel for ni gu wo so eso enti atututu ni mu na o chem se nam so ama eye Israel for sem no kase asrafo mako miensa wonum enso eto nam ewo ye ense do a akofo ha kakra ede aba pa na sem no kase ama mienu wo mo ekire musi wo manyonko fa do mo ntam no eso pa ento mo nhwe ma we emenam so emo mo ntam entete ento wonum ehwe so betimi apensem no nyina so efama sibira sem no ekase odin hwehwemu enso so ede ayantam so anya asem keto chimsa asrafo wonum wuye no emu baako eye berima ana afi so no emu bienu wonum so eye emma chese eye arehosem no so apie de afri wonum ede banti abusanfo wo Israel ne eye Egypt for wonum so entem tokwa we nya ntokwa de omienu ntem nipa bonefo bi na akoka omienu omokopa nipa bonefo na ache wonum o ene se akofa we enso ede abano yamfa manfo adwenkyerɛ fa Facebook embrai na fe yakɔ we ade aba Blazer Sun ede ne de aba na Blazer Sun ade anapa no start bo akutia no ose so please nanti nanado no wo krom ha mampani o papa ose eti nanado dankwa wo krom ha Father Bernard Father Bernard nanado dankwa kufa no ziani di no ose e di NDC ya ni enimu NDC ya ni enim akutia benkure ni etu ose ase north abato ne de NDC kura wini a oni nyame be ya aka enti ne de eno no na akuamu aboaten so e de abase aka ni dinu aka Dr. Baomia is coming e kanidi ho eno wose the NDC no ho NDC for no mu okrom ha sei no wo omuntimi wini by election da ewo eka ne sanse no for di omumpa ba bi ntina ayampia ne hwanhwan no omutu jagum nyina no eye kenken kwa MPP omuba wini na afa omunkunwa na doso kra ewo mrahye bedwafie ono so na dwenkyira wode ebaaye eno no yemfansi he adwen Ghana de shima ma kwa tentene bia wie ewo abobo ano aha na be ma kwa ma no pa no si Ahenkan Kasiebo 6Am